Angumbuhangu dangu rikimata mba etinda bata patuama ngarengiangu rukuna na pameringu eti lakana le YouTube YKB GKI TV. Bande tadihana pulne miri wala tamaya. Do miri ala ama mama ningo la awang majanga ama baba manggau la tamu na miri ma imiri yo karitu. Nahu miri bohang manyakala petingro nguna pulu piaka lipanaungu. Mata aro miri kau papeku arukama dang nangahu matuamu. Oka pipi arukama miri ilu panggara bia napa tingro na pulu piaka lipanaungu. Tai bama maka la pakataku ya dang pabeli etima. Dang bui miri bama maka ya. Palaku ya dalur na pawa munggama. Puru piaka arwa miri ningga makalah wanjir la petingro na pulu piaka lipanaungu. Amin. Angumbuhangu na pulung na padihan dalar hinayana welingu lambu wasiat ya. Na pingina na mbeni mbuhangu na hangga wapangu. Unangu matiu na kaudu akambulhau lamata do kambulu lupa lamata do kambulu patuna. Napa mangijirunda yadu yaka lamata do kambulna namwana. Hala pakiring unanyaka pa panjalaha da paraingu da ngia patumbuk pa dana tanda pa hangatarung. Angumbuhangu latamuna imirio karitu mikali padadunya na kahala iara yaka dan natunya wilina na panaungumu na angum patau. Hamatuna na angum patau yaka na padaingu lapalaku ya nama ndihamu ka ya pakai kambada panaungu mamanumu dangu bada papiakamunya. Mala dan hidu anu na yetimu. Angumbuhangu latamu nai mirio karitu. Na pia kuma ya kaninda la kahala iara. Talangana ya katambieni paluhandanya batanamu ya na angung dapatau. Nanyuna da ia akamuhundanya na angung dapatau. Batuna na pamonunda kana maka la papahilunya na horilurina na mandia patutu. Angumbuhangu latamu na imirio karitu. Tunanumbu na papada na imirio karitu. Ladalu banambeninya na parai-paraingu na mandia manjaria. Nambeni na imiriehu. Beri hau tandaya banawundaya na kahala ira. Kajia pakai kana dangu na tanda-tanda pahangatarungu na papalaku na la parai-paraingu lainu nyuda ndak da manjaria. Na wandi kungu imiriehu panambeninja rukuna na iraku dangu na akatuda pada litili pabanjalu panggali palarang. Angumbuhangu latamu na imirio karitu. Bapak dadungu la dalu hori luri na mandia padening. Hamadunaka bata pindia na anda na mahanggangu la hanggamarwangu. Ya kandia ta ihilinya na angun dapat tau. Baninya la luri irakuna ya duyaka nuna na hori luri na mandia padening. Ya batu nanu. Nambeni na imiriehu karitu. Tanda dunaka bana hanga opanya na panjaru. Na hori bandata ihilinya na mapadeningu lupangu napa papaya na papaya na papiakangu na marihi pawandikungu. Angumbuhangu latamu na imirio karitu. Talangana ta perlu mai da angumbuhan da kadambeni mbuhangu hangga opangu. Kanadu rukuna nanggua da ngadu kulurinda nama dia patubang kapieku na nyuta katambuhangu wangu paweli etinda la papahilunya na hori lurinda.
Angung buhang gula tamuna imirio karitu. La rehina batat ihaya na pulu na mirinda. Dangu yakatat yang ngapuya na ietinda na mambuhangu la pamanjaria. Ambutat yukarudunya. Na panamong na imiri Allah. Dan ia aya balia la maja eti ah. Na nyunambu liya panambeni buhangu hangga panguta. Buhala na nuna na wukuya kapiekuna na lurinda nyuta kanarihi la pahamu. Amin. Balan betamaya. Do miri ala amama la tamu na mirima imiriah karitu makarai kau mata arua na ngahumatuamu na makapipi karaha manukama la dalu ba makataku ya na pulupia kali panaungmu kena numbui miri la dalu ba palaku ya na pulumu la daluri na pawamu gama malangu pando malangu ngau do miri ala amama maninggo la awang majangga la tamu na mirima imiri yehu karitu. Amin. Angung buhanggu la tamu na imiri yehu karitu pupuna la yea na pulu na padihanda la rehina yana ambu maruam badu la like subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda la rehina yana la angumbuhanda bunda badaka na tau nama pawai la imiri dangu na marinjungu la patanda ya imiri yehu karitu kanadu nyuta bata mariangga pandulangu la dalu bata bo baruya na pulu na imiri dangu angumbuhanda la yekabe matawa kana papurunda wai mangolu wai maringu welingu la imiri yehu karitu.